Ja sam Marko Uležić, živim u Puli, imam 33 godine, medicinski tehničar po zanimanju. Nosim protezu svoje 15. godine kad sam imao nesreću na obali mora. Prije toga sam se bavio sportom, te sam nastavio se baviti sportom i nakon nesreće. Bavim se plivanjem, ronjenjem, idem u teretanu, igram rukomet, badminton. U teretanu idem više manje svaki dan ako stignem. To me kao neki ispušni ventil na kraju dana. Volim se dobro znojiti. Imam više proteza za više funkcija. Challenger je odličan za timske sportove, kao na primjer rukomet, badminton, košarka, a je odličan i za funkcionalne treninge u teretani, zbog njegovog odličnog povrata energije. Radim u bolnici kao medicinski tehničar na odjelu neurokirurgije. Smjene se sastoje od 12-24, znači radi se 7 do 7, te sljedeći dan se radi od 7 na večer do 7 ujutro. Svaki dan je drugačiji kao i u svakom zdravstvenoj ustanovi, nekad su dani bolji, nekad su dani lošiji. Triton koristim za svakodnevnicu, najčešće za 12-satni rad u bolnici. On mi se tamo najbolje pokazao, s obzirom da je dosta mekaniji od ovih drugih nogu koje imam. Poziv medicinskog tehničara sam izabrao iz više razloga. Najbitniji razlog je taj da mogu direktno utjecati na pacijente, to jest na ljude kojima je potrebna podrška i potpora tokom bolničkog liječenja, a i nakon toga. Ciljevi budućnosti bi bili primarno da čovjek ostane zdrav, da bude psihički stabilan, da bude zdravog uma, pozitivne energije. Ja imam cilj da se natječem na 100 metara u nekoj bližoj budućnosti. Prema svim tim nekim događanjima, situacijama, koliko god teški bili, treba stvarno biti pozitivno. Znam da je to teško tražiti od većine ljudi, ali svakako će to pomoći osobama na duže staze. Izađite, družite se i dalje, živite život, jer samo jedan život, treba ga iskoristiti na svakakve načine. Ima lijepih stvari u životu i šteta ih propustiti. Ja sam odlučio da ću ja ipak izaći iz toga kao pobjednik i da će mi biti na kraju krajeva dobro.